tako još. I pozdrav ljudi, dobrodošli u nastavak našeg mini serijala u kojem igramo PS6. Ja sam... Ćemo izbacivati petkom. Tačno. Ćemo izbacivati petkom. Prošlu, ako niste odgledali prošli klip, odgledajte. I evo odmah prvi on napada. Šta, ovo je bravo! Ovaj, Buffon! I fakt lepo! Stisni, da na P16 imaš kad stisneš neke komande, golman da ti izleti sam. I evo sam je sad vrtio slučajno. Jesam ti rekao, naredio to, nisam baš sigurno na koje komande. Na kocku. Ništa, pored gola Benzema. Naredio sam. Ali dobar udarac. Jest. Nisam vidio, ja ne gledam. Ni mapu bi trebalo malo češće vidjeti. Kako prolazi Carlito? Ne, ipak Pirlo. Pirlo. Radit ćemo ovo. Malo slabije. A ono je bilo tvoje? Aha. Ja mislio ja. Jao, zaboravili smo kocku da smo trebali... Inače, ako hoćete da prebacite igrača, u većini slučajeva mi morate da sami prebacite na Q. Zato jer u ovoj igrici baš i neće, no vidjeli ste prije, ona ima loptu, ja sam i dalje drugi igrač. Tako igrica napravila. A sada Chiellini i evo sada lopte Alvaro Morata strijelac u prvoj utakmici za Juventus. Ništa. Evra ide na Modrića, Vidal. Chiellini odličan, Chiellini i sada evo šansa, nije trebao udarac ovdje da ide, trebao je pas jer je bio Benzema sam na prvoj petini. Ništa, još ništa. Ronaldo, ali spoljna stiva je, na trenutak sam se pričao. Jo, nisam dao još jedan gol. O, to malo se promijeni. Može to tako. Pa. Kako je? Benzema ide na njega Chiellini. Evra u zadnjem momentu i odlično Vidal. Morata. Sad nismo htjeli ovo da nisam htjeli. Haja. Pa da isto kao u prošloj nisi ti. Da prije bi pojeo govno na mene kad ti peš. Šta? Prije bi pojeo govno na mene kad ti pobjedim u pes. Benzema, što se vraća nazad ovaj kup? Aha, evo jedne nove zanimljive stavke koje sam htio. Aha, kako li je pas. Faul sad Benzema. Odgurno je Chiellini. Inače još malo kraj poluvremena. Benzema, Chiellini. Evo šanse Alvaro Morata. Da li može da... Vidal! Kakav je češa gađao Arturo Vidal! Kakav odličan udarac Vidala! I sada ćemo da ubacimo. Faul! Morata i vodimo Alvaro Morata na početku! Kakav igrač! I
Potom neko gužve u 16. daje ga Morata. Odlično ljudi. Vodimo. Sad on pokušava da dribla ili Asanu, ali ne uspije. Koliko je brzo dali stav. Sad je krenuo i vodimo. Vodim ja 1-0, a svi navijaju za mene. A vidiš li statistiku? Ja Ali prije od 3 u gol sam imao svaki moj šut u okvir. A meni 4 od 2, ali opet sam imao bolju statistiku. Nije bolja statistika, polovični su ti udarci na gobi. Znači ja sam konkretni bio. Ali meni je 62% nadmoći na terenu. Nije nego posjed lopte, koliko si držao loptu nadmoći na terenu. Aj, što govoriš sebi u treću kao u množini? Zato što svi navijaju za Je, kako si to dobro. Hames, promijenimo igrača, neće igrač da nas promijeni. Odlično. Da sad ispijemo ovaj napad, da vidimo šta nam je sa kontrolama. I dobro. Loš udarate, lije pokušaj, ali loša je završnica. I sada kad izbijete po fon, kako lijep ide da izbija loptu. Kao mandikin. Aha, evo ga. Odličan Benzema. Ne, prijako, da li će... Ne. Zapamti. Ili krug. Morata, da li može da se okrene? Ne, offside će biti. Offside. Ne! I kakav promašaj, i kakav! Treće ovaj. Nije nego ti nisi dobro uradio, nisam ja imao sreće. A, jak. Jedan gol na prošle. Vidimo kako me ljuti. Znaju ljudi ko je tata za pet. Vidjeli su u prošlom. Da. Da, lopta za mene offside čisto me. Da. Bez da zakoči, verovatno zbog snimanja. I odlično. Da li će da ne, tebi kvot, zapamati da je kvot na 16. Odlično, odustanje. Lopta. Pogba, kako mu je otišla na šut. I sada bi i ušutio udarac, ali ništa, odlično. I pokušao je neki način ne, sve postavljam da se tu izvijeće golman. Ne, zaboravio sam na kocku da izvijeće golman i jao, nikako ne može da bude istina, malo dobro. Zaboravio sam da na kocku izvijeće golman i jao. I to, da, jednom monstrume. U sljedećem klipu ako budemo igrali PES-a, nasmislit ćemo neki čaj. Morata! Ne lupaju taj stopom! Što ja bolje igram. Aha. Sada ću. Ovo se izvuko.
igračima. Chiellini, jao. Ne, opet sam stisnuo kocku. Opet kocku sam stisnuo, jao. Majko moja. Carlos. Ej, dobro je odrađeno, golmani mogu čak do pola terena rukom da bacimo. I da li može da neko zahvati tamo loptu, ovo bi inače napet. Šta ja radim ovo sve? Kraj. Sad je kraj. Treba ovo su produžeti. Imamo plus 4, a trenutno je plus 2. Ajde ti daj. Odlično. Ostaje samo još jedan minut. Opet na kocku, mi stalno zaboravljamo da na kocku i slijedeću golmani. Ne! I doviđenja do sljedećeg klipa. Ako vam se svidjelo, ostavite like i subscribe i kao sljedeće.